bai ule amasa in ngai thlatu te chanchin thar kan chiar te atop thlenga lo ngai thlatur le he channel hi lo subscribe a like le comment te lo pe thin turin kan nge na che u vokniak zon thla July ni somni panga sang ni somni panga zir top ni ani a Zoram news si lo ngai thla ang u MZP in Bangladesh atanga dan lova lo lu tur veng turin Mizoram sarkar angen MZP executive meeting voice zaruk somli parukna nimin July ni somni panga sang ni somni panga zir top nia thukhom chuan Chhan state Assamin an state Bangladesh atanga dan lovalut illegal immigrants mi noi somni atanga somthum vel no chuan tuma wangin angong tur ngai to a in veng lok turin Mizoram sarkar an nge na Assam state Chhan tena sataka anin buat sai mek lain Mizoram hi kanin buat sai lawani chuan heng illegal immigrant te tlan chiat na tur chu Mizoram ani do na wangin ruaman na fel fai tak arang thei ang bera siam turin Mizoram sarkar an nge nani Kargil Vijay Diwas voice somni paruk na manani BJP Mizoram chuan voin khanan state pisa mi puiru na Kargil Vijay Diwas voice somni paruk na an manga India sipai te huai sen na le in pek na an choi moi he hun hi state vice president Povan Upazathang IPS retired tina kai shwaya palakbial to MLA Poke Shamo chuan thucha asoi Poke Shamo chuan Kargil Vijay Diwas hi India ramta na ni chinchia tlak takani thua soya kumsang khazakwa somkwa pakwa a Kargil in dauna India in ne na achan shat reng na le sipai hwai sen ten ramta na nunan pek na shat reng na man thina ni Kargil in dauna a khan Israel in India puina amamo hle ani ti in ne na an chan thei na chan lian tak pakhata angai thua soi asoi zel na a pusha mo chuan India sipai te chuan an tor chel na te an hwai sen na le tumru na te awangin ne na an chang thei ani ati kha in do na khan khovial mit muwa India ro puizia a pholanga ramdang te mu dan po ati dang lam ni ina soya mi puite chu sipai nun na chan te shereng tur le ramveng him tu sipai te za thar turina som bokani in khom na hun nei zo a hian sipai hwai sen ramta na nun chan te hriat reng na le za na entir nan war memorial zodin square a Poke Shamo MLA Povan Upazathang IPS retired ten pangparan da bokani Jawahar Novadaya Vidyalaya pukpui chuan pukpui lungleya tukin zing khan he hun hi an mang bok Merayova Bharat NYK Ministry of Youth Affairs and Sports malak na in he ni hilung leya po manani a kumsang khazakwa somkwa pakwa a Kargil in dauna sipai te hwai sen zia le an chel zia te soilan ani a Principal Rup Narayan Baka Second Mizo Battalion NCC atangin Vinod Kumar le Havildar Rintu Singh ten he hun hi an man puya Kargil in dauna sipai ten ramta na hwai sen takaraman chan ngam anga in peve turin thalai te an so mani tuyal theipur lir theian lo lut theita Mizoram Oil Tanker Drivers Association try to te chuan nimin khan khamrang le kon pui in kar kong pui siam mek tlo in kong pui din hunan en fia a sarkar thu nei tu te ne nan in biak ba ka kong chhezwal te hno a ala thatok lo te po siam chho zel ani don nia ala na wangin July ni som pakwa sang ni som ni panga in rin nia tanga an din chu ti to pin nimin tlai tang khan tui al theipur lir theian tlan le tan ani Chief Minister Rotna Angin nimin tlai khan sarkar ho tu tele MOTDAI o te chuan National Highway 306 kon puile sai rang in kar kong chhia ta wanga tanker truck driver ten July ni som pakwa tanga tui al thei phuran ti top lai lo ka wanga har sat na thleng mek chin fel thwai ani thei dan turan soi howa PWD puina a NHIDC elin kong chesiam na an tho mek chuan du thu sam la phachia lo ma se ma son na om viau to nia hria tani awangin mi pui har sat na sut kian watani theinan nimin tlai lama tang khan tui al thei phur lir thei te tlan tran le turin thutluk na an siam ani
nimin tlai khan pu bilal Chhan zowa supply minister chuan kon pui le sai rang inkar kong chiat na chu atlo a amhuna thok tu te nen meeting an nei nga la mi pui ni tin mamo tui al theile gas kal tlang thei dan tur rwa man na siamin arang thei anga tui al thei phur te an tlanga tul thole a thei anga tlang tir ngal turin thok tu te minister chuan a shila meeting zo hian tui al thei phur tur tengkar tangkhang engi moza chu chwa ngal ni in minister hian a vai liama tui al thei phur tangkhang aizo lampan tur engi moza chu chwa ngal an ni bok hemi nu hian pu Chhan zowa chuan kolosip pan ngalin tukin zing khan deputy speaker te kolosip DC le sarkar department rang official te chu essential commodities chungchanga meeting a nei puya ni tin mamo phur truck driver tangkhang ho eile in tur pek dan tur le thil tul dang poimo te an rel ho ani tuk chuan ei khama pu Chhan zowa chuan vai reng te pan le ngalin vai reng te IOCL oil depot manager chu a office a mu ngala tuna hian teng Lorry somruk chuangin Mizoram an ron lut mek ti manager hian a lo shilani kolosip DC pu Robert lal mangaya chuan nimin khan MOTDA headquarters fry tu te chu vai reng te an office a komin Mizoram hun ranga tui al theya har sat thu shilin an nor na ti top turin angena Mizoram a tui al thei phur tu teng Lorry khal tu te chu lot la tur le lot la ading te chu mi pui te har sat na sia a an nor ban san turin angena ni kolosip DC chuan teng Lorry driver te chu noran huai hota wanga Mizoram mi puin har satna an to dan te shilin sarkarin tui al thei phur tu teng Lorry te kal thei na tura ma alak dan te ashil fia ba ka tui al thei phur lir thei khal tu kal tur te po driver association lamin kal lo turin an vau bet ti soin Mizoram alut tur teng Lorry kong la ka tang khang zong te nimin la khan kal vek turin a hria tira sarkar thu zom du lo le har satna siam luyan om chuan an chunga dan lek ko ani tur thua shil ngalani hemi nu hian vai reng te le a che vela teng Lorry paruk ding mek te chu nimin tlai dar thum le a chan ve khan vai reng te chwa sanin aizol lampanin an chuak ngala silchar kong lama teng Lorry tangkhang an om le om lo DC hovin en fia ngalani bok DC le MOTDA shwai tu te hi hun engi mo chen an in biak nuwa nimin khan MOTDA hian an noran ti top ngalani Mizoram Oil Tanker Drivers Association chuan kongpui chia wanga an din chunga mi pui tam takin har satna an tok chu poyan ti thu an soya heti rual hian kongpui himzo kan zo theina tura twar tu te po in an she thiam ram chu lom oman ti thu an soi Mizoram Oil Tanker Drivers Association MOTDA ten kongchia awanga tui al thei phur lova an nor nimin tlaya an ti top nu hian voin chhun thleng khan Mizorama tui al thei phur lir thei somni chuang an lut le to ani thudon danin nimin tlai khan vai reng te che vela tui al thei phur lir thei ding mek paruk chuan aizol laman pan ngala voin chhun thleng khan vai reng te kal tlanga tui al thei phur lir thei lut chu somni atling to ani Mnf-In kong chiat ber tum kan tong ni in an soi MNF chuan hria thei china kumin ang em a Mizoram chak lak na kong pui poimo a chiat na sat tum le mi pui ten kan tor na sat tum hi Mizoram in ala tong ngai lo ni in an soi voina aizol press club a thuthar the dar tu te an kom na a MNF publicity board vice chairman pujemal som zwala van chong chuan Mizoram sarkarin motor kong pui chungchang a record a siam dan hi a chuan om lo hle ti soin kumsom pangadai kong pui siam tura intiam na te ZPM a sarkar chuan a sarkar tu ka tangin kong a thanga lang tia intiam na thom te mi pui benga athang khok po are ma in hria thei china kong chiat ber tum kan tong mek ta zo kani ati MNF Publicity Board Vice Chairman chuan kong siam na tur suma om thu le rwa tu ya hulve le kong siam tran tu mani thu po ni kumlam kong chiat wanglai September thla khan PWD Minister Puwan lalhanan alo puang to ati a kong siam na tura abik taka tui al theya tanga ZPM sarkarin chia alak road maintenance sling khompo chengwai bel che somni panga noi somnga pali singa sangsari zasari somsari pakhat zetani to ti soin
sum nei reng chung si le konga chena sa hle don ti shilok chung si a ZPM sarkarin thal chung zong malak na mu mala nei lo chu mi puite ngai poimo lo na na sa takani ti in mo phur na langam lo ZPM sarkar chu kongdanga porin nga man har sa to hle ni ina soibok lungsen aspirational bloka damdoi ina naw nei za tapung na sa nu naw pai ten damdoi in nge ya na wan nei theina na inzir tir na project bloom malak na hnuaya lungsen aspirational bloka damdoi ina naw nei za chu za a somli pathum point pakhat palia tangin za a somsari pahni point pahnia apung Aspirational Block Program le Project Bloom Better Living Through Outreach Optimal Maternal and Child Health kaltlanga lungsen Aspirational Block huam chunga nu le naupang hrisel na ata na malak na a mason na mu zel ni in lungsen RD Block chunga damdoi in naw nei za chu March sang ni som ni pathuma za a som pali point pasari pathuma tangin March sang ni som ni panga a chuan za a somli pathum point pakhat palia akai chowa kumin June le July sang ni som ni panga a pung le in za a somsari pahni point pahnia akai chawle ani Rai puarten enkol na tha le cho tha ahun taka an don theina na naw pa ya tanga thlathum chunga inzia lu chungchanga po mason na mu zel ni in naw pai tir thlathum chunga inzia lu za chu kumsang ni som ni pathum March thla a za a somnga point paruk ani lain kumin June le July ya ero chuan za a somruk panga point pathum pariata apung chho to bokani Mizo film thar thuruk tlang zarani ni zan July ni somni panga sang ni somni pali zir top ni zan khan D3 Business Enterprise nei tu Dr. Lalmal so manga ka chuan thuruk ti film chu vana pa hola atlang zar he film hi Hebron Productions kut chua kani a remruat luanga pau tu chu director ni in sangi kholsing chu script writer ani tlang zar tu Dr. Lalmal so manga ka chuan film pakhat siam tur hian mi tam tak Thlen sang nei a thon thu ziak tu a chang chuak tu te le videography le audiography thiam bik te ba ka support crew tam takan omanga ya ti in Mizo film industry hian ma son chho zela poimo hle a Mizo tong hum him nan le kan nam zia hum hal nan te thil tangkai takani a nakina ti chuak lo om zel tur ten pi le pu le nu le pa te nun dan phung nam zia rang le tong kau che te an zir le thei na nar poimo takani dona kan thalai roal ten film industry an kalpui chho thei zel hi Mizo mi pui te po in lut pui na chang kan ria chho zel a tul tak zetani ati he film a hian tun la ya Mizo film industry a lim chang thiam lar ber du oma marte rodi te Jasmine chin za te arona te Chhan himale midang engi mozat an in lanani he film hi leikapui studios app a le leikapui studios.com a te en theina om ngalani YMA branch za som pali telna inter branch YMA futsal tournament pe thong Mizoram Football Association MFA le Central YMA Tangkopinan buat sai LBS Suzuki First Inter Branch YMA Futsal Tournament 2025 chu July ni somni paria chang ni somni panga thotan nia tang hian khel tan ani dona ni zan khan pe thonani a fixture tlang zar ngalani branch za som pali tel na tur in el na hi Central YMA Hall tui khwa tlanga sponsor LBS Suzuki atangin Arlal Nunfela senior manager chuana pe thonga ronei thanga treasurer Central YMA in fixture atlang zar he in el na hi ardeng trauma indoor stadium Mualpuya khelani dona knockout manga khel turni in first round na tanga round of 16 thleng hi time running a khelani dona quarter final atangin time stop manga khelani thungang branch za som palia tanga tel te hi group pariata then ni in atan nia hian in khel voi som omin branch som ni anin lan ngal dona August ni som pani le ni som pathum zana quarter final khelani anga August ni som pali zana semi final khelin August ni som paruka final khelani ang atan nia in khel turte Group A Chan Mari West le Falcon Choma Dar Soma
zuang tui le ser chip dar nam chomha dar som pakhata zema bok bethel veng le zema bok north chhun dar som pahnia dor pui veng thar le ram thar north chonhu dar khata lungphun le bong kon chonhu dar hnia champhai veng lai le chol mun tlai dar thuma vaphai le vai vakon tlai dar lia Group B zarkot le cham ring tlai dar nga a eden thar le veng hnuai tlai dar ruka thinglian le durtlang north zandar sari a champhai south bial to MLA in abial fangmek champhai south bial to MLA Lieutenant Colonel Clement lalming thanga chuan abial fangin champhai south huam chunga unit rang atlo a zingkara tuipui high school le primary school building tuilianin achim na te en hawani a ZPM tuipui unit in tuk thran lo siam sakin zonu tenen inkom ho na hun thatak nei ngalani ZPM tuipui unit hian an mamo rang te bial tu MLA ne na hian an lo thlena MLA chuan thei to palo chwa pui tur thua soya July ni sari sang ni som ni panga thi Lorry moi kum som thum pali tuipui chu ral na hun man ngalani hemi hnu hian chungte a VC tele unit try tu tenen inkom ho na hun hlim om tak man chun zomani a vo in chun khan champhai town area a unit OB tenen circuit house a meeting nei ani bok MLA puklimen ta hi ZPM General Headquarters try to then khatinan troi omani Mizoram COVID-19 shikai en kollai pakhat ommek tunhaya Mizoram COVID-19 shikai le kailo sample endik panga omin shikai thar mu a omlova tuna shikai en kollai me khi July ni somni pathum sang ni somni panga nilai ni a mu cho ani Health Department Noya Integrated Disease Surveillance Program IDSP chinchia danin Mizoram COVID-19 sample endik to zong chu nuai som pakwa sing kwa sang sari zariat som ni pakwa tling to in shikai nuai ni sing thum sang kwa zaruk somli pariat mu anni to a he shi wanga thi hi zasari som thum pali omin mi nuai ni sing thum sang riat zakwa som pathum enkol daman ni to ani khati zong kha zan ina Zoram news kan chiar thei chu ni a ngai thatu zong chunga lom thu kan soya lo subscribe theu tur le in rem chan dan ang min lo share sak thin turin kan nge na cheu